Nomunye umdlalo bedlala ngamaveni laphana UK bengizomsola kakhulu yazi kube leli ipokoza likangizwe like la staka njoba UK bethi alingene emanzini nasodakeni bengiyosola yena mina UK ngobani ho yini JSE yini lento yambungizwe iJSE or yini angazi iJCA or uyayazi wena le moto uyayazini awuyazi manje UK uyangixaka ke e-challenge ungizwe ethi akafakelele ipokoze emanzini ene usile umacingane ngimbonela ipressure manje lizodonsa amanzi manje elidonsa laze laphuma ukube kuthiwa akalipressanga njengo K uhambe kancane beyostaka UK bekuyodinga engene emanzini emstakululeni macingwane angazi ukuthi besoyithatha apha imoto wabe bengebe samnika lapha eJSE iJSE angazi ukuthi lento landoda kodwa ke siphethe sobabili so president sobabili uya Mbukele Perfect TV emakhaya ngithi salute sibuyile namhlanje hey lesitulo ke sithanda ukusinda sethu yabona ke mangiphethe abantu abakhulu kanjena o president uGodole president wonke amatekisi ase South Africa imphethe la kwi Perfect TV sithi nje mbukeli enjoy nayo show kwa Godole president ngiqhawule nje isandla sika president ngiyaqala empilweni wami uqhawula no president njengobani kodwa phela ivela kancane ukuba umengameli kanje akabanjwa unombani haya sikumukela kwi Perfect TV suphakathi hayi sanibonani babukeli be Perfect TV uGodole lo upresident into ephethe wonke amalenke akhona la eSouth Africa nangakini yimo phethe awuna chance awuna plan nawe ngakini yimo phethe yimi phethe mina ngakini ayikho noma ungagoloza noma ungakhala noma ungenzani yimo phethe o president kodwa hayi wamabhinqa wena lo amatekisi hayi amabhinqa wekhona kanti lapha ematekisini usuthi manje sino president abawu2 phela thina sibamsene nongizwe ngoba la ematekisini amabhinqa khona ene mina ngiphethe amalenke wonke ene abantu abashayela amatekisi the most amabhinqa so kusho ukuthi mina nomacingwane singo president sobabili uyakwazi naye lokho hayi wavele ensukwini soba naye ngizoke ngimbuze la ukuthi amazi ideputy noma abambisene naye isihlalo so president cha la kimi nongizwa ayikho ideputy so president sobabili into eshoda nje ukuthi sihlangane sithi ukuhlangana ngamakhanda sibonisana ukuthi lelizwe kufanele silenze kanjani kuphela nje khulunywa kakhulu indaba kaGodole utrenda kakhulu ngapha kwe TikTok enkundleni zokuxhumana nangu president onenkani nangu president kaGodole nangu president kaDlamini ethi ubani kahle kahle uGodole uGodole kahle kahle umlindeni lo wakamdletshe isibongo emsinga igama lika Godole igama lika ubaba uNkomgodole Mdletshe so mina ngazibiza ngoGodole ngoba uyazi ukuthi mawuzela ingane yomfana kufanele ukuthi igama lakho lingafi uyazi ukuthi mawuzela ingane yomfana uyazi ukuthi isibongo sivukile lapho so ngathi igama lika baba ngifuni liphele noma esashona kodwa kufanele igama lakhe lihlale lisemoyeni ngoba waye role model enkulu kimi izinto ayizenza yabona nje izinto eziningi engizenzayo ngizithatha kuye mina inkani ngithatha kuye uyabona mawungabuza lapha emsinga esigodini sakwamabaso enkosini mabaso ufika ubabuza ukuthi ubani uNkomgodole akekho engayokutshela lapha na hey lo muntu loyana hayi futhi impela uyabona makuthiwa ezulwini angiboni ukhona omelana naye kule nkana yenayo mawukuthi lezulwini kuyagolozeka hayi nkana bezwa yena nkana womusa ayingeni ngomunye umusa hayi nami ngithi ngigabe ngenkani yakithi yakithi le ngiyiphethe akekho ongayithatha ngayithatha kubaba mfethu iqhamuka le yamatekisi sazofika nje kwi content konke kodwa nje amatekisi kuhlobene kanjani namatekisi eyamatekisi ke mfowethu ubaba uNkomgodole ukukhula kwami nje kwakuvele kunamatekisi ekhaya uma ngikhula nje namhlanje asekhona lo association engisebenza kiwo nje iDoljota akhona amatekisi asekhaya inqwaba so into yetekisi iphila kimi ngoba njengoba nginganje ngikhuliswe yitekisi iye ngikhulise ngize ngibe ngaka yebo iqala phi kusuthi nje wathi ushaya icontent
ngetekisi mfethu. Abantu bayithanda kakhulu i-content yakho noDlamini. Yini le asekuqale nje ukuthi wethu nayi content yami mina abantu bayishaya ama-content besolwandle behamba indawo wena wathi nje ufuna ukushaya i-content. Ake ngiqale ngilungise la. I-content yamatekisi yebo. Ngiyayenza kodwa ungilalelisise kahle. Le kaDlamini into ebalekile, into serious, into eyiqiniso le kaDlamini. Ukuthi ke mina ngase ngiyithatha ngaba nokuyifaka ezinye izinto ngathi ukuyinonga. uDlamini ngangimsebenzela. Ekumsebenzeleni ke kusho ukuthi nami bengisafika ngoba ngiqale ngayo ukusebenza eGoli. So mangisebenza kuye wangidlala lapha nalapha mina ngisajabulela ukuthola lawo masentshana lawo. Mase sihamba isikhathi ngilokhu ngixoxa nabafowethu ngiyabona ukuthi hey uyangiroba lo baba ene kubuye kube nezinye izinto uthola ukuthi mina ngimenzela zona. Uthola ukuthi usethi ngiyinduna ene ngiyinduna nje ngiyinduna engabuholela ubuduna ehola njengabo bonke o-driver bangenyanya nje ukuthi ngiyinduna ngibatshela hayi hamba uservice imoto hambe wenze sihola imali efanayo kodwa. Ezinye ngakwezinye indawo induna zakhona ziyahola imali leli igama elithi induna akuyinduna ngegama. Uyinduna la ngokuhola kodwa mina ngangiyinduna ngegama. Ushayela kanjani itekisi kaDlamini ekhaya khona amatekisi? No uyabona mawufuna mfowethu ukuphila kahle empilweni ibhizinisi lasekhaya ungazifaki kakhulu kilo. Hayi ukuthi ngoba nizondana kodwa ungazifaki ukuze ningazoba nokuxabana nezinkulumo ngoba mangabe ukuthi imoto isifile noma imoto ayivuki inenkinga kuzothiwa wenza ngoba kusekhaya. Ngangenzela ukuthi ngibe free. Mawusekhaya uvaleleke ekopini awukwazi ukukhuluma kahle njengoba abaningi o-driver nje besebenza emakubo abakwazi ukukhuluma. Umuntu kuthiwa ukhalelana ngoba udlala kufanele bazi nabo ukuthi ngaphezulu kwakho konke nginomndeni ngeke uhlala ungondla sengiyindoda endala ngakho. Funa nami ngibe neyami imali engizozenzela izidingo zami ngayo. Iqiniso ukuthi lapha ematekisini umsebenzi wakho ukushayela itekisi kodwa uyithola usuwenza okunye okungale okungasekhona ukushayela itekisi. Kuyiqiniso elingephi kwemfowethu. Uyabona nje ngizokutshela ungibona ngihlale ngilwa kangaka ku TikTok. Ngilwa ngikhuluma ngendaba yo-driver eSouth Africa yonke iSouth Africa akekho umuntu ocindezeleke njengo-driver wetekisi. Ungasibona sijabule sisika amaphiko sisha amahutha sidla amapizza sidla ama-KFC asijabule mfowethu. U-driver kanali ilungelo eSouth Africa akekho uyabona u-driver unjengengane yashonelwa abazali ethunywa noma izulu liduma ngoba yena akanamkhulumeli. Mawungabheka zikhona inyunyana kodwa u-driver akakhulunyelwe umuntu. Kodwa ngelinye ilanga yimo bomkhulumela o-driver ngibe nenyunyana ekhulumela nje u-driver ngoba akalwele umuntu. U-driver uyenyanyisa nje u-driver akathanda umuntu. Itenyanyisa ibuka nje. U-driver nje uthi umbuka ukuthi ilenja le eshaya ihuthe ethi uyadlala nje pipi uthi waza sibangela umsindo. Hayi ngoba ebanga umsindo uyamenyanya. Kodwa nani izinto enzenza bezinathi zenze sinyanya. Hayibo iziphi ke lezo? Indlela endriver ngayo. No. Uyabona itaxi nemoto yakho ayeke uzukufanisa. Ngoba itekisi le ithwala abantu abaya emsebenzini. Yes. Manje into eyinkinga la ngaphakathi eTexini sithola abantu abajahile sithola abantu abangajahili. Thina ke sihlezi sijahile ngoba kunesikhathi ekuthiwa i-rush hour. Suke sishaya i-rush hour thina u-yellow line owethu asifuni imoto ezincane la ku-yellow line. Washo batho wena. Uyabona namaphoyisa akwazi lokho nekufuna akwazi mawukuthi akwazi namhlanje umengameli uthe imoto ehamba ku-yellow line itekisi imoto encane ayime esayidini siphuthumisa abantu thina. Okay. Ngithi awushayelanga ngokuDlamini kuphela ufike eGoli. Yes. Kuhleke makanjani. Khona umbuzo engifuna ukubuza. Ungawubuza. Angifuni kube ngathi usho umuntu direct but ngiyabuza azange kwenzeke niwena uyumshayeli but uthola ukuthi wena sekuthiwa Godole hamba ubulala lo muntu Godole sengisho izinto ezingala ngemuva ubona ukuthi lezi seyiqondane naye kodwa asazi sezenziwa yiwena ngoba ukuthi uyinduna mhlawumbe ngokuthi wena umuntu usumdala la ekhaya la sekufuneka ukwenze wena lezo zinto lezo azange nikwenze lezo zinto.
cha mfowethu bekungakaze kwenzeke kimi bekungakaze kwenzeke kimi kodwa thina sizimbuzi zomhlatshelo yes ngoba umlungu wami bake bemfuna bengamtholi bethu ukuze simthole asidubula ugodole ugodole lo owakamdletshe umlungu wami wakadlamini mangidutshulwa mina abakwadlamini ngeke bebuza ubuhlungu abazoza ubuhlungu yilaba abakwamdletshe kodwa mina sengibe umhlatshele eqeda umlungu mase ngidutshuliwe uyazi ukuthi ngidutshulelwe yena engakhiphi ngishisento ukuthi ngiyongcwatshwa engezi ngishe emncwabeni ngoba badubula mina nje bafuna kuzena emncwabeni thina sihlala sifela ubala ngaso sonke isikhathi ngiyaza uyona inkabi kodwa isiphi isidingo sokudubula udriver asikho mfowethu uyabona isidingo sokudubula udriver sikho ngempela mfowethu thina siyazihluphekela thina siyazihluphekela noma ungafika emakhaya ethu sixakekile ngoba ngitshela ungasibona sisika amaphiko sixakeke kakhulu asikho isidingo sokudubula udriver uthi ufuna umnikazi wemoto kodwa nani ke manje neyithathayo kodwa ke intombi zethu ngesiqamba manga ngale mali esokise nitshontshayo kuma owner le yo KFC nithathe lezi imali ezincane nithela ama data nehlukumeza ke nani imali unesiqiniseko esingana uyayazi imali esokisi wawayishaya itekisi wena uba azangisha lo dikhona manje uyazela ikhona wawayifaka esokisini wena wawayifaka esokisini nina nje ngiyazi neyithatha nje manje siyifaka esokisini siyifaka esokisini leyo mali leyo nithatha phela ngithi kodwa isokisi lobakese sokisi cha lokho kufanele ungakukhaleli lokho ngobani ngoba leyo mali sondla ngayo sisibeni thina hayi ngiyakutshela mina nathi nisithathela abantu uyabona itekisi yondla imindeni eminingi uyabona ngingabonana nentombi manje sambe siyothenga lapho fike ngithengele ibhakede lepizza sorry hayibo ibhakede nalezi zinto angizazi nami ngeke ibhakede lepizza ibhakede le KFC ibhakede le KFC mangisuka lapho efone futhi noSibongile kahle ukuphi ngithi hayi ngikhona mayifika uSibongile ehambe lambatha seyofika lapha endlini kudliwe itekisi yondla imindeni eminingi ekhasa lamba nihamba usilela amabhakede ngeke phela umuntu wami wathengela intombi yakho istatus 2 nidle nobabili lapha niqede kanjalo hayi intombi yami ijwayela ngithi ngihlale ngithengela ngemali yesokisi angithengele ngemali yesokisi mana ke mfethu besithi wena ufuna ukuyorank ngithi uyazi i-own ukuthi hayi ugodole namhlanje soranka and usuku ubuyisa le mali ngikule ndaweni obukhala kangaka ukukhalela o-drive mawuthola ispecial uyamtshena ne-own ukuthi uthola ispecial imoto sezaba nama-tracker manje umlungu ama-tracker uyayenza umlungu ukuthi imoto uyabona njengoba ukuthi imoto isebenzela la eThekwini mike yaphuma eThekwini iyareport lokho kuphoqa ukuthi umlungu umtshele mawuthola ispecial usungamshaya ekutheni ke cha mlungu mhlambe bathe bazokuneza 2000 mhlambe uthi mlungu bathe bazokunikeza 1.5 no phela usona isilimo ngeke uthathe yonke le mali u500 phela uhlehle nawo kancane umthetho bathe 1.5 usithi la ubala ama kilometer la wahambile ufuna ukukhokha malini ayisithi ke special siqashela eThekwini hayi ke lapho ke ngeke phela ezebona ngeke abone mina sekungaya ngami umusa ukuthi uyabona masisebenzisana kahle ngangihlupha umlungu wami hayi uyobona na envelope yakhe iqumbe ngokungefani nakwezinye insuku uthola ukuthi mhlambe ngicheckisa 500 uthola ukuthi sengifake 1000 phekwa le mali ethi uyongifonela sengifothi hayibo le mali engaka ngimtshela hayi wemlungu ngithe ngisedolobheni ngathola istokfela yikho makuthiwa siyezwana ngoba nababelungu abefani bakhona ba right hayi bakhona aba right mfowethu angifuni ukutshela amanga hayi ukuthi bonke abelungu ama owner awekho right hayi afana noDlamini cha akhona ama owner a right osebenzisana kamnandi nawo nawe uzizwa ukuthi ngisemsebenzini unegazi lincibukale phela mawuhlale njalo ubanjwe ngoqhotho nasegazini uyabona lo muntu akajabule uhlala ukhanda njalo hayi ezinye zezinto ezinkingi ene futhi ama owner
akufanele ukuthi elokhuze ethenge mawuthenga amasondo uthenge isondo eli1 engathi uthengele ibhayisekile imoto inamasondo awu4 uthenga 1 engathi uthengele ibhayisekile uthenga 4 yamasondo lento yokuthi incenga sizobona kodwa imoto ngaphisha ngempandla zamathayi mase ngibhalwa lana ngibhalelwa lamasondo ethi wayi bungabaleki bengizobaleka ngithini ungenza isilimo bengizobaleka ngithini ekhupha amaphoyisa usuyaboshwa ke lapho ububalekela umthetho ubaleka kanjani mfethu i-content yakho bayithanda abantu abadrivayo nabangayidrayive i-unique kahle kahle ya ithandwa umuntu wonke ithandwa umuntu yonke yes ithandwa umgibelo wetekisi kanye nayo ishayelayo uqobo lwakhe yabo thina umkhulumeli wethu sebevumileke nabo driver ukuthi uyu mengameli lo akekho omunye yabo nje mawubona kukhona okubiza ngomengameli ukuthi kumengameli wamatekisi hayi usuke kuhobumba loyo akekho omunye jikelele ngiphethe nje abantu abangakhulumi isiZulu oLimpopo abeTswana amaTsonga yimo phethe yonke leyo ndawo le yimengameli wakhona akekho omunye futhi ngisazobakhulumela ngize ngishone phansi mangisekhona nje ngibonile ukuthi ukukhulumela osomatekisi kufana necontent ehlukile agcina usikuthakasela ko TikTok sikubonile sikubona emidlalweni weinsizwa emidlalweni wengezo yamatekisi emnambithi sathi awu president wethu lo phethe uhlelo la hey wayithinta indaba enkulu hey lo mdlalo wamatekisi mfowethu hey uhamba kwelinye izinga manje uthakaselwe nabanikazi bazi imoto qobo yes lo mdlalo lo oqhathwa kwemoto sengiyakhuluma noma ungabuzanga nje lo mdlalo lo yana umnandi kakhulu ngoba uqhuquzela ukugeza ka driver uthebe muhle uqhuquzela umlungu ukuthi elungisa imoto wakha nobumbano ukuthi udriver wase Eastern Cape noma wase North West nowaKwaZulu Natal bethandane bezwane bazi ukuthi itaxi mayistakile ubamba phansi mabebona omunye udriver nikezwe inkinga ubamba phansi ushona khona uyo-attenda leyo nkinga leyo ukubambisana bese kuba phakathi futhi komshayeli ne-owner ukuzwana kwabo bese kuba phakathi kwama-owner ngoba ngeke sikufihla ukuthi ama-owner wethu awezwani yes ama-owner wethu uthola ukuthi mhlambe ama-owner semsenga ngiyabekisa awazani nawo kaNongoma ngalo mdlalo lokusuka imoto yakaNongoma yaleli i-owner abangashayisani nalo izofika la izoqhathwa nemoto ye-owner lala emsinga ama-owner angezwane edibene kanje thola ukuthi beyidla imoto ye-owner lasemsinga umuzo uthola usefonela i-owner ede ungidlile mfana wami kodwa izodibana emidlalweni olandelayo uyabona lento ukuthi ikhanda ukuzwana nokuthi kufanele ukuthi phela mawuvuka eTexini uvuke njengothisha njengephoyisa nanjengoba nombani ovuke emsebenzini umsebenzi wetekisi mawuvuka kube ukuthi uye emsebenzini njengawo wonke umuntu singathathwa ngale ndlela esithathwa ngayo mfethu mina into engifuna ukuyazi ukhetha kanjani unumber 1 mina nje ngibona amatekisi amahlonke lapha efuna iwinonke nama-Avanza ayifuna iwinonke nama-Avanza lapha ukhetha kanjani angithi uyazi ukuthi mfowethu makuthiwa uwafa lapho kungaze kufakwe nama-penalty makuthiwa babambana ngo-not noma ngo-1-1 or 2-2 noma i-draw leyo yes so lapha ematekisini nami ngokwami ke kufanele ziya moto ziwine zonke kodwa ngoba kufuneka u1 no2 no3 kufanele ukuthi imoto ezozishaya lapho izobe izishaye ngento encane mhlambe nje uvula isivalo wasehambisa la emphethweni wesivalo wathola udoti angithi manje usefuna into ezokwenza ukuthi isusele zimoto uthothi kuleyo kugcina akawuthola udoti la angithi zi-perfect zonke useyibamba ngalodoti omncane awutholela isiyawina kanjalo imoto ngobani kufanele iwine kahle kahle zisuke ziwine zonke lezi yamoto kodwa ukuthi ngoba uyafuneka u1 usezobheka indawo la ukuthi hayi le moto le ngingayibamba ngalento lena ungenelela ungena ngemali yes ngingenelelwa ngemali malini njengamanje okay lo semnambithi awumali ungena lwasemnambithi kwaku200 ukungena angithi sibheke emsinga manje yes lo mcimbi wasemsinga ke mfowethu uzobe ungomkhulu kakhulu uzobe ungomkhulu kakhulu nesambile sawuxoxa neoffice la khona
esisalindele lona ukuthi li responde then bese sikhipha imininingwane egcwele ukuthi imoto e1 izotholani u2 uzotholani kodwa nje engingakusho cha impela into ezobezwinwa lapha zizobe ziqonsisa amathe kakhulu Kwaba malini number 1 asemnambethi hey ngobadoda hayi uyazi ngicela ukuhlehla kulombuzo loyo ngicela ukuhlehla kulombuzo ngiugodle nje ngizobuya nguphendule ngelinye ilanga leli office le lomphathi lo hayi namhlanje hey uhlehla nentelezi hayi namhlanje mfethu ngeke siyazi ukuthi abashayeli bamatekisi abanye abacontribute kakhulu emculweni kamaskandi ngifuna nje ukuvala nge-top 10 yakho yo maskandi ya last year yo maskandi ozwile ukuthi ngesingawe not ukuthi bonke amatekisi aziwa ugodole abevalile kuwo wonke amatekisi ngesingawadlalo kakhulu ake ngiqale kanje uyabona umculo kamaskandi yes uphethwe erank umculo kamaskandi noma ngabe imuphi umculo okhiphile uqala ukuthi bemuzwe erenkeni athi thina sigibeza abantu so mangidlala lengoma entsha kagatsheni uthola ukuthi uyabuza umuntu hayibo entsha kagatsheni leyo ngithi ethi iphumile ethi usegujima uyothenga CD noma uyayidownloada uyabona kodwa abacula bakhombisi uku-appreciate lokho ukuthi thina umculo wabo suveze ebantwini bathi nje nidlala ama-fake bathi sidlala ama-fake lungile uma bethi sidlala ama-fake bathi nidlala i-MP3 bathi abayikhiphi bona i-MP3 nengoma zamthandeni nokhuzani ndawonye nithathaphi yiyo lento eyenza ukuthi bengawu-appreciate ngikhulumela isingami angisiwumculi mina ngiyabakhulumela manje angithi kakufanele besibhanqe ngabhande linye kuyenzeka nilokho kodwa ukuthi lapha kudlala i-USB emotweni nama-album kamthandeni nonke nakhuzane akamtshengise nonke kuyenzeka impela ama-USB uyazi ukuthi atholakala everywhere ama-USB angithi lokho phela masudlalisa kanjalo sekufana nokuthengisa i-CD emgwaqweni kodwa manje angithi ngishilo ukuthi hayi sonke asufaswa ngebhande elilodwa la emotweni noma ngathiwa ngudlale ku-USB labantu abala emotweni bazothi mabefika endlini edaye ngeke sekukude ukuthi ngahamba ngithi ngiyokwenza i-USB uyawudownloada yes ngoba uzwe kuphi ekhumbini kaGodole udlala ifake uGodole yebo udlala ifake kodwa imali sengimenzelile ngoba lo kade egibele emotweni usiyayidownloada uyayibona leyo nto leyo kodwa abakwamukeli lokho ukuthi thina umculo wabo siyabaphushela wona kakhulu futhi ufuna kuphi ukuba benimukele niphi into afuna beyenze president besikhuluma nguwe mawushinto izokwenzeka no uyazi abaculi bakamaskandi uyabona makuthiwa ukhiphile i-CD ukukhombisa ukuthi uya-appreciate into esiyenzayo ukufika ukuhambela nje emarenk abasuziphakamisa labantu baqale bephansi ukuhambela nje irank kukodwa kukhulu ukubabamba ngezandla ebafowethu muhle umsebenzi wenu nakithi bethi hayi siyabonga abafowethu into eniyenzayo abasayenzi leyo nto ukusihambela emarenkeni ukunje besihambela ngeke uzubezwe bebiza nerank eyodwa kodwa badlalwa everywhere emarenkeni Durban line nazo ebiza ukhuzana ubiza iDurban wawamuza ukhuzana ebiza igoli noma umthandeni wakwabeza hayi uthe wena ababi singiyakusho lokho uyebiza indlamu lento eDurban line kushuthi angaze ngizwe ke kuleyo ngxenye leyo hayi akuzwa phela yeah hayi i-top 10 yakho i-top 10 komaskandi yes ya last 10 or top 5 hayi angeke ngishaya i-top 5 i-top 5 uyabona nje mfowethu mina ngizokutshela ngokwami ngiyazi ukuthi omunye umuntu mhlawumbe uzokubona ngenye indlela naye uzobebona ngendlela yakhe yakhe i-top 5 leyo uyabona nje angizubeka ku1 angizubeka ku2 kodwa nje ngizofaka i-top 5 yami abantu abangishayelile nje hayi unumber 1 engiqala ngaye uLimit uGatsheni Nkosi yamagcokama uzoba ubani yazi ngangibabhale naphansi ephepheni i-top 10 ngisegoli ngixoxa no driver lapha ngithi umadoda niyabezwana abafana
baningi nomdumazi impela naye hayi ugcoba kakhulu uyamfana loya hayi ugcoba kakhulu futhi namanje sino limit ugatsheni kosamagcokama umdumazi ushodo ogcina ubani nje lo ogcina ngoba inkabi yami uyabona umuntu engihamba naye uduma kahle uyu umuntu engihamba naye komasikandi bonke jikelele loya mfana loya hayi mfowethu uyangibulalela kodwa ngoDisemba hayi inkabi yami yalehlisa kakhulu izinga kodwa ngililahla ngithemba ngoba ngiyazi ukuthi umuntu akahlale into eyi1 uzolishintsha igiya uzokhwela phezulu uyabona umfana lo akanokuncweka naye inkosi yamagcokama hayi luyamfana awudluli lutho la awudluli lutho kuluyamfana owes5 ke yazi angisazi ukuthi ubani lo wesihlanu kodwa yena ukhona noma sengingasakhumbuli kahle kodwa ngomkhumbula ngendlela ngizokutshela nje mayisefikile kodwa laba uyabona nje le genge encane le ethathwe ngathi iselapha kwimvela ayisekho kwimvela ayisekho kwimvela lo mfana somnambithi umenzi hayi hayi loyana ke mfowethu bambambe kanje ngophondo balibambe kanje uphondo sabathe uyagwaza balibamba kodwa loya mfana ngoba unamandla uzogcina elifakile uphondo ngoba uzophunyulwa belibambile benjalo unamandla kakhulu lo mfana shuthi sine top 5 kaGodole olimit ugatsheni Nkosi yamagcokama umdumazi umenzi top 5 hayi bakugcobele kakhulu nyazo bangibulalele kakhulu yabona kodwa lokhu Nkosi yamagcokama hayi Ngqomo bokumkhaya nwakho hayi cha uyabona mina mawungakubuke wonke ama video ami engwenzayo ngithanda iqiniso nje ngilibeka ngoba uyabona lo mfana hayi uyabona de ngibalalela kakhulu maye noduma kahle uyabona njoba ngitshetha ugcobile ingoba ugcoba inkunzi yami uyabona ugcoba inkunzi yami uduma kahle kodwa uyigcobile cha uyigcobile impela kodwa njoba ngitshela akusiko ukubaleka lo mfana kunododi kabi ngiyakutshela futhi naye ngiyazi la khona ubonile mina ngifuna mangidlala ingoma aduma kahle ngiyikhethe bengiyikhetha bengifuna ukuthi uyabona kuloko mina ngoba umuntu oshayile ngidlala yena uyabona Nkosi yamagcokama bengine namanje katini buyoqomisa noba phela Nkosi yamagcokama imandla ngapha kokazi nje cha noma busemathandweni no uyazi ukuthi kwesisikhathi uyabona nokulalela izinsimbi ivoice ize kamuva ikwenza ukuthi uyizwe kangcono ingoma uqala ulalele lezi insimbi ezigcoba ngemumva bese ke emva kwalokho usuzihlanganisa nale voice le esuka ilandela kulezo insimbi lezo mfethu nathi si perfect TV besithi nje mfethu asibonga umsebenzi wakho omuhle mhlawumbe ungabona ngathi content le yana kodwa ngikubone nawe ku live yakho abantu bakuthakasela kanjani bona futhi la wesithi oba omageza ngithi eGonisho njalo ubone ukuthi ya nabo baningi abanenkinga ngiyangibona omunye ethi mfethu ngicela ukukhuluma nawe eceleni mfowethu yazi ngiswele wona mandla uyabona odriver ngabe ngibasiza ngayo yonke inhliziyo yami kube kuthiwa ngumuntu onezinto noma onemali ngoba izinto sezalungiswa ngemali ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga angazi uNkulunkulu uyongipha kanjani amandla ke ngimele nje odriver ngeqiniso ngoba mina ngeke ngifumbathiswe imali kuthiwa ngiyafumbathiswa uyabona ungangifumbathisela ezinye izinto ungangifumbathisela udriver uthi angicindezele udriver fumbatha ngavele ngihlale ngilambile ngeke ngikwazi ukucindezela udriver ngoba ukuxakeka nokuhlupheka kwakhe ngikwazi from eqaleni kuze kuyofika egcineni ngeke ngikwazi ukuyifumbatha leyo mali sikhona nestory mfethu esibhlungu wasitshena udriver noma osaze sasehla le rank mfowethu ziningi kakhulu udriver unokusebenza engaholela imoto istake bese thi mawusuhola uhola imali engaphelele kodwa imoto ibistakile mawuthi uyabuza ukuthi why ngihola imali engaphelele ethi angithi awusebenzanga ngolwesibili uthi angithi imoto ibistakile ethi manje izovela phike leyo mali leyo ifile ifile uthothi imoto ivele ife yabo ife namhlanje mayifa namhlanje angithi kuzonzalana ngisebenza ngithi beyikhande namhlanje ngisebenze ngakusasa sekufanele mina ngifela ukuthi imoto yakhe ibifile
kodwa evikini lube lodwa usuke engalisebenzanga usuke ungaholelanga imali ephelele kushoda ngosuku olulodwa angiholela imali ephelele ene leyo mali leyo mfowethu bayagebhula uthola ukuthi ngiyabekisa uthola ukuthi mhlambe uhola 400 yes uthatha wonke u200 usale no200 sengiyakubekisela nje yeah ngosuku olulodwa mfowethu ngendlela nje udriver axhasazwa ngakhona into engizoyitshela odriver abasumusu ukuvumela ithumbu bevumela isisu sibaxhaphaze sithi hlala noma sekunzima ungayihlaleli lento sinengane siganiwe sinemizi obaba abanye thina njengami nje ubaba ngisenaye so kufanele ukuthi nathi sondle yes manje akufanele sivumele isisu umuntu uma ubona ukuthi anisebenzisani shiya phansi imoto yakhe uqhubeke uyosebenza kwenye indawo ngeke udrive imoto ungakwazi nanokubuyela no100 rand endlini kodwa uthi uya driver olesokisi ngikukhuzile ngesokisi asinalo isokisi imali yonke ihlala la emakhukhwini alikho isokisi qhubeka bethu umuntu ehlelwa ukubuyela nje no100 rand umuntu uqhamuka 100 rand uthi akubuyele nayo emuva angithi mina sahlala nomlungu etafuleni wathi umlungu ngifuna u500 athi u500 wakhe ngiyamnika upetrol uthelwa yimi angithi le phela sisalileke kulo petrol wathi u500 senginikile lesavumelana ngawo ngawuthela upetrol mawusela u100 rand owami ukuze thina nje wathi angena lapho ugay wasephumile wathi ugay emotweni ngaba uyabona ugay safanele sihlangane ngelinye ilanga ngeke ngitshele kahle ukuthi lento ayikhuluma wayeyikhuluma ngaliphi uthi emotweni ngaba wathi ngisho ngacosha imali eTekisini ufuna ukuyihambise kuye hayi wayidlala ugay ngeke uzukubone lokho ngeke uzukubone nje lokho hayi ngeke angeke nje sidala hayi mfethu siyakuza nathi sibonga nje isikhathi sakho mfethu usuke nje le goal uzithi nje uzoza kwi-perfect TV mfethu ngizonibona yazi nina niyahlupha nini anisitshela ukuthi niphila mnandi kanje eThekwini zwana nje umoshala ngithule nje nithethu anisho lutho awu mfethu kuyaphileka ngayo eThekwini na creme uthi omkhulu babephile egoli nina lokhu nigudle ngala niyana indawo ene ngiyaqala kuze eThekwini njengoba ngibona ngathi angize nje impela ngizijube ngizohlala nani la kwi-perfect TV ngishaya umoya ngithi kuyokhipha amabhadi lo lwandle sengesuliwe nje kufuneka ngibekwe ngibe umengameli akuthemba uthe insukwini uzohlangana nomunye upresident obungapha eThekwini kwamabhinga uba umacingwane ukuphi ukhona lapha eThekwini naye ukhona la ngike ngabona omunye umdlalo bedlala ngamaveni laphana UK bengizomsola kakhulu yazi kube leli ipokoza likangizwe like la staka njoba UK bethi alingene emanzini nasodakeni bengiyosola yena mina UK ngobani ho yini JSE yini lento yambungizo iJSE or yini angazi iJCA or uyayazi wena le moto uyayazini awulazi manje UK uyangixaka ke e-challenge ungizwe ethi akafakelele ipokoze emanzini ene usile umacingwane ngimbonela ipressure manje lizodonsa amanzi manje elidonsa laze laphuma ukube kuthiwa akalipressanga njengo-K uhambe kancane beyiyostaka UK bekuyodinga engene emanzini emstakululeni macingwane angazi ukuthi besoyithatha apha enye imoto wabe bengebe samnika laphana iJSE angazi ukuthi yini lento landoda kodwa ke siphethe sobabili so president sobabili uyathanda akathandi ukunalokho abantu bazokwehlisa yena esikhundleni befake mina emayikholoza ukuthi siphathe sobabili ngoba nami lapha ematekisini ngiphethe amabhinqa naye uphethe amabhinqa so akakuvume nje ukubambisana ukuthi sengifikile akakwemukele futhi lokho ukuthi sengifikile njengomangameli mbukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyathemba ukuthi u-enjoy i-episode namhlanje uShepard wamanqele phansi kwahlabisa empembeni naye uGodole sithi nje thina until next time awe danke ingane zakwethu.